O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei tae au malo le soifua manuia, usimelo whaafonga o talafo ala Radio Samoa. O loo so e nei reporti wa sa wa fasi o tia le tangata citizen i New Zealand i le tau o loo whai ai Gaza. O le whaamauninga lea mai le matanga lwenga le vai fafo, le ua whapea mai. Ua o atu reporti ma o loo wa ai nei i ai. Ai i ata o loo toe sala lau i lunga o le interneti o loo mawai o loo tau au atu i le tua a o le ua maliu le pale. Ma e whaapea o le ua maliu o le tangata citizen i New Zealand. A o sa wai reporti nei ana nafi o lea fo ina toe sawa lia e le whaitau wafe o tangata o loo te tee. Le taulanga whaatau au kilani a o lātou whaatala sanga ina i le tatau o na whaamuta i o le taua o loo ti ngai nai Gaza. O le au sawa vali le ana nafi na whaasasa o anga i le ofisa o le kone sulo Amerika ma whaapipi i ai ata o tangata o loo lātou tu ua i ai Israelu wa ia fasi o tia. Mai ia i lātou o loo tu whaatisia nei solo te tee o winga lava nei o le a whaau au peo na waaia se ia vangana wa uma le taua. Tala whaanoa noa wa sa wale a tāpunia whaitoto o le Food Bank te le Canterbury, mai tāpunia le i whaia le kerisimasi. O le aso whareila le vai aso fau le aso luas fulma le lua o te sema le ua sautala. O le a tāpunia i le Food Bank Canterbury ma ua mafua lea i le wha le tonu o talo le tupe. Ma ua le mawhai ai o na totongi le whale o loo nofo totongi ai, pia totongi o tangata whai ngā luenga. E le i whai ngofia le whai unga ma e whaapeo le alava na fono le laulau a fono, i le mai a whautuaina i le Food Bank International. E tu sa malito a iwa tangata ngā lulue o le a leto iai a lato ngā luenga, ma ai ele i tāpuni a loa ia whaitoto o le Food Bank Canterbury, o le aso lulu o le vai aso fowe wha angata ai, le tufa ino mea ai. O le Food Bank Canterbury o le atapuni, o ia leo le la au tu o loo ia sapala ina isi la isi lia ma le tasi se lau, po o le foi e tele ina iloa ai e tangata o le Food Bank a Aotearoa New Zealand. Wa maua le ave ta avale o le ta avale lea na ia so aina le tamana maua o ta atia lo na tino i lungo le awala i Lucas Heights i au kilani le awaulo le asfaraile. O le afo le tu la sfululua i le awaulo le asfaraile na maua ia se tasi o tangata le ua maliu i O'Brien Road i North Shore ma e whaapea e maua wale i loa seisi. O le ana so e mai ai loa o se tasi na so ai le ta avale hit and run, ma o ana nafi le ana whaato a wha amauti no mai ai leo, wa maua le ave ta avale o le ta avale na sue. E o mai le tau nei olo o whaatalo sanga ina pea e leo le fesoa soani a tangata lau tele, po o i la tau nei na Weir Ridge Road ma O'Brien Road i le po le aso tofi whaato a umatu se ia malama le aso wharaile, ma olo o mawhai o na whaafeso o ta i leo i le telefoni, po o le anga i online. Manu nu ale to aono ma ole to alua lo ia se tu langa ti nga ina ua so ai le ta avale i Half Moon Bay i aukilani le afiafia na nafi. Reportio le ana feto ai le ta avale ma le fale whaatali pasi ma matua i whaale anga ina ai. Fito ta avale ambulance na whaanatinati le nofuanga na tupu ai le whaalavelave ma ole to aono e au fia ima tangata ti nga ina o le ana ave isi anga i whale mai aukilani a o isi middle mua. Tāpuni ai ma awala i lea vaenga o aukilani ana poe whaasolo so esuenga. Ma e to atasi le wa tau fia i leo ona o le whaalawelave le nei. O tangata ta ona u whaamanu alia o i lato umanei sai lunga le awala tele. Ma tala wha aiu, silia ma le valo i tu lau whaatau wānau e leo e sau i whafo ma le fale. Ma e mole pui puingo le ana ave e sea mai e fo i manisi o tua oi, mai o lato fale. Tu so le tu lai sfulu ma le tasi ana po le ana whaatau a mau ai se file e mui le vau leo kalai estete. Ma le sai tutono lo na fale i Beatrice Road, ma reportio lea sa whaau penga ina lea tangata. Na fautu ai nai tangata whioa e tau mamau ma lea no fuanga ma i wha mauninga mai le ofiso leo. E iaitu a oina ave e sea mai o latou fale a o tau wānau le sai tutono le fale e sau i fafo. I lea taimi umi tele na whai ai lava whaatala noanga ma leo ma o se taunu unga manuia e lea isi na wha manu alia. O lo o wha au peo na wa aia leo i lea no fuanga a o wha asolo aisu esu enga i lea so. O tala nala Radio Samoa, Manuel Taiao.